من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، زما fundi watu wa baba watu wazazi watu wanasha watu wana mawanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani ngamjo shukuria mwanashe wangu Ubedillahi Mshangama ikayao haonesa ubinadamu baingenge jo lazimu hena mna ya zamba hunu ya zamba upande uloji oliho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaulirongo zamba wa inja'at fasiqun binaba'in ekao parisa habari nziro fatabayanu mruzi tunda antusibu qauman bijahala utijoreyaji sekijinga fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ujoji twaharu maizo ujo urenda hawizo ujohamba yabo ezi habari bokolia zone sana jana zone sabano sikwa jana hapara owenyi emzaze mwenye dhahabu hawe fami mwenye dhahabu atahaze samaha wa hadisi ngamfikiria ukana emanyanyasi Abu Malha Said Hassan ikayao mtujua ngabo ambao yondu huze wa he directrice wa hemeki Madame Laila wa Said Hassan mrumshewa al-Arif Said Hassan mazishi ya yantiha ikayao ya joka ya mtu ajalini hayatoa al-aqil haina mwanadamu mwenza aqili idha akhta'a ikaha fanya errori ya'tadiru fawran yo demander pardon immédiatement mimi ba mimi tutasama habano keturongo nayo wakati auti marongo ziboko kejalazini waljahil shamjinga idha akhta'a ikahare denai yatafalsaf yo hanza ikebale philosophe shabala jao onge banu tina zingiza hamba auka ezaka ulazimuni zambiti zambosu kwa jana shatka ureje banu njeni beheri salantiti njaparo vumbu wa mrumza de banu ekati habari na faruwata na harimia do warirenda onai wasaidiao na hajira no wandu bekangwa lilapiza osi yonranzo da ule hakiba chamiti vumbu wandu za de banu nyumeni banu tivumbu wa samda njamvumbu wa jowandu na zidwa zi na uchafu shatsamba ukati jao wewe ekanga we samda waundu wazaza hatu no wababa hatu waluneze mashuhuli wa uhezao wa hutusi wapangiwa majimbo wa huliba yabo izo za hoda wana ushahoka jouri tanganye sisi wandu raulidiwa rafungi waradharaulo udori lapiza ukanga divao silimu nga divao jojo abonji haruma mbwana utojo shindo iwana ishiliwani wandu hata shaminga mjokanga meruma mbwana haki wala tika ujuwa uka wandu pia warengu alhawa mpira shaka batulo na hajana wandu wa hafa kwa tina hajana wandu wa violewa kwa tina hajana wandu wa tona maji kwa tina hajana wandu wa tona mweje kwa tina hajana msomo wa menye shangwa una hajana mpira wande wa zinebas ekutona kama kwa hwezizwa jimbo la uka wahelele ya mnati utina maji wandu wa zinao wala kwa tuishi zamba kwa tuelewa wafurahiyo bo ambanga na titona maji tona mweje wahelele ya mnati utina ngwa zinao no mpira sheyamba ukano mpira wote muhimu rahano uno rahano msomo rahane amani rahane salama rahane majirane monje wakauha pia wanlapiza almuradi wono kanja waranjawaza njari jidingo niti subitamba kane kenga mrengawe mali yaho mwenje ne maji no msomo no mwenje nezerugo zuzonti pia mwede mani kondo dari mpira yabo kairi mshindwa mbete ze malizo ziro mishiko ntiju hatu benge mpira ona valeur yabo Brazil wadu watukangwa waondo duniani nunga mmonao ona ine namna watu go ufama na hii Cameroon watukangwa wewe ngamona Cote d'Ivoire watukangwa ngamona we mabaya kwa tina wadu ni chwele kafune le gaba ne shonga ya kwendo konganzo yinu ganzo jitihadi ganzo msomo ganzo maarifa ganzo engagement ganzo courage ganzo orientation ganzo feuille de route izo ndizo lizanza ushati mpira ndo da dozina hatezamba kwa tona ngebanu ngamnazine mimdu ntona majiyo la njoda na dunu kajele gonzi au jele buzidu me kutona kawo msiba ila ikawone soka yu peuple fatigué rilemewa abngia wode mndu namba uso namba ashe si adaba hobosa mndra kana riwo yandisa alhamdulillah miyandisa alhamdulillah rabbil alamin tione soka na we fujare ka fujari we mndu mwema ka mndu mwema shukrani ka unende ndo jao abngia bikam himu hwambia ubeidi wala mwanashe wangu yoka tijibiwa wanenda nayi wa reconnaisse au kwamba ndongo za tulazimu wazamba yode kibinadamu yode kishuja nirejei
Abu Malha wa Said Hassan yenda yarenga mjarada ya anti hayatafanya ifamiene dhahabu ya hao aburi sala yinu ni wandu wa hele fitina na ni wandu mrugo amba shamba ja ushab arika biala tibiala ukamimi misanza dhuluma wallah misanza dhuluma ngamu imagine wengeola damide na ulo wa tijiwaneze nguo tindetika umtolo alafu wani zawadi wani wone ni tolo ane na hosi wani hamlu ageni rudia ndena jiwa kadwa bili tena ngamu imagine wakati watu kashangari undu wao rangalike uifare namna ya zi ngamu imagine situation amadiyo izo zindu anyasi awiyo nduka na ujoka makini yarotse nduka na ujoka mabala rienete alafutika ujabanu erisala yinu amara ya mwiso ekengwanzo ukeharu mahamu na msiba bomana mshwa hatu mtukufu ralaba vudima Laila Said Hassan maza الدكتور العريف سيد حسن yabo doju ekango ono yaukana ngawe na ezi ngawe na wantu ngawe directrice wanzo jouer ya hatwari ya timbangama ya isise mwanya ngujo duba wae emtate wo emdumduhazi hafiwa ni mrumahe Mwenyezi Mungu gojo mrehemu ya rehemu wafu hatu wonti pia mwanahe halolwa he ada haja haka hanti zya mzata hemba za zindu mzata he haja haringwano wana hebe mruma he hafa mbabaho wana ha wana waja wa mrengi wakauja Faransa na nibalie dhahabu yahe mwana hangu ya lolwa he ada njeni henti bahari wanu wandu wadili ayo kuna uto hanti bure ifo ufanyeja wamba ntina bezo hamba ifo arenge hanti ezenongozi irengele ya zikaza hanti dhahabu yahe le 5 Voilà, 2016. D'accord? Et dhahabu yobe hantiwa ya bonga boza kaure maminada ezanjia hazibutala ezatunjia hazibutala ya bo bakandongo zindwachi aizo atukufu et dhahabu hantiwa le 2 mai 2016 et les dates salinouvan et dhahabu ukubaliuka et dhahabu icha ihantiwa emzati akamdumduhazi ngebanu womeki haina mndu yatimizimame ngo miranda rupa shiyo awanga mlida ukawongo dafe iho wongo rushambro maladi woka na huja suir tunda yasine waeche abo mtuka udo kuwazentuli ya fariki manga kekareje alhamdulillah wa Mwenyezi Mungu amwasudisha ngujo mrejeza ebo ni daili yao wonto wajua ngejuzo wao ni wajuao ebo ni daili yao wahule ngejuzo wa karibu yabo o madame Laila si zamba jana ou ce que vous ignorez aujourd'hui, vous tuera demain. Ils ont ignoré, ils ont négligé, ziti aussi si zedza hisongeze ujitwa. Elelo ngamwelo matahema avoka wa dunia kweli wajewa tenkalizi wendo wahimilie juge ya ukana emzate wikatina dhahabu katina hindini halafu ukausubuti wa madame Laila wanzihebaruwa ubesheye e avoka wahimzate mwenye dhahabu yahe ne mwana aida mwenye dhahabu yahe uambe ukananga nzo facture leo mwiso handu leo hari facture yahe dhahabu bo wa Komori ewe imru ya lolo hayada emrumme ya jaya mlola waza ya rilona maha 20 ya hula dhahabu jidana Dubai ya jaya ni kwa heshima shambere na tijizi bangili tijine majaya wao gusubutiko lielo utodo ambakana kwa nzo facture yahe zinduizo kamtowe dhahabu ya wanduma niko wenyi maranti mtinji baharinga nyina ezi kakutishia abonga mbauso ambassadeur hawe representant hawe dhamana hawe mrumaho Dr. El Arif nimwambie ukana wanuka tsute wapula wandu wajwarire memizinga karjarjedi woni rila pisi wa karjarjedi ngoni ritwa gazi karjarjedi ngoni rire malamanda karjarjedi ngoni ambiya emrumshaho Dr. Said El Arif Said Hassan ambiya emrumshaho yaukana emeki inuti yohanyu wewe directrice wa hemeki hunikiwa dhamana le shirika bukode dhamana halo warengwa dhahabu yinji ya mzati ya ihanti hajayi ndo itaka jaiwona uhanti habaruwa uhanti signature uhanti zengo za lazima zonti pia ya baba sayinu wakubaluke dhahabu ngiyo hamba ukana tainuke jaone ha
ezo ngo uzanti abantu omusizoni nde signature yaho ne zina la haho Laila Sayyid Hassan uone saukana rita haila dhahabu ya tilo antukadha karjashinda rai Parisa vous avisez ya ukana tainu inde de numero na izo tipia utijele lo urudi ubiri bavuni ujuantie barua ya ukana na mderize facture wanzo ndo ata facture za 20 ans nyinyi de mwabidi monese vanunga bweto habishona ngabona malizi ndo aji sha namtulidi eba hatimbi mahunda wala timza mjinga o anahe wala tiwa ujinga wa wasoma nane zengo za banki zo lizo wasoma Allah izo lizo wasoma Senegal waja wasoma wafanya hasi yabo karadhi hatartib tija adabu atampaka ya basa banu Faisal minja kamjua bainge sikajua wanyanya Salimunja kamjua bainge sikajua muti sikajua madagazo bapalenja kaunjua o wandu wafunja kawajua faina waunja kawajua pia nonga mmadailiyo abasa tifuane mana shanguza ino dini mitilo mvumbuwa mitwa mbanguna mrehemu shembo na inuka amazo madagazo na larifu nwadunga yabutika ujabanu je nuhambi e kangwa zo jouer bola ila e kangwa zo jouer ele shirika la meki wahiba dhahabu wede dhamana tahidhabu ni kemwinyi safini e sujet abibalo e mwinyi dhahabu yahe na mdunga na ya au ake mndu wadunga na mwede Dubai yende ya ni kwa dhahabu yahe yende zahe utijua mbaya hore facture beke facture tawa ya mwanzo ile duka na libiro yo 2000 siji 2000 ya mashude fanya 2000 yada yo heshima ya 2000 ina mndu abala mbele ya kanio ngabo mwanzo facture ya zembere aina mndu bala uparonere ya mbele ya heshima mwanzo mwandu bala uparonere ya mbele bala uparonere ya bangili mwanzo hizo zende za facture uyere waso bola ile abo mwanzo utemzinga nyoka siwambia onere facture kwa jane ngobiro rumwe mavoka mdo jouer Laila urongozo taratibu mide wana maho abori sala inu e kanga manzo mjue ukananga manzo mfufulie fami inu wallahi deja besem fumne o wenye dhahabu ya hao ngabo wandu wanjia wa denigre wakanza ikonga wala pizza ukanga wanzo hibe dhahabu na robo kadha o wenye dhahabu ya hao ngwa parao wandu wasomedwa ekawa dhulumu mndu au ekanga bomdi yanzu wa dhulumu au ya wakazandrabo ya ukana ngwanzo wahibie wantu mafoto ngayo ze video ngizo zinugizo yabosha bakindi eshabaki ngamwelo matahe dhahabu ya wantu mnike mwini haunga mwanzo mtitowe dhahabu ya wantu bola ila mwanzo mtitowe dhahabu ya wantu abefasira mwanzo proteger wezi wahibe dhahabu yinu au kada wenao ngwa kufri swa ngawe complice ngowa couvre soit ngowa punisse ngowa sanctionne et dhahabu ilivre yo de namna mtakufanya hasi yaweka kujafanya namna hiyo we mndu ambao usomo we mndu ambao ulona sheo we mndu ambao ufanya hasi wanze yabuka bati za fenti na wanti do ndo wadngo wafungwa wadungo ndo cinema wanti do ndo cinema uja ufufuliwa amajao emunya hanse dhahabu garantie hajata dhahabu yake kachaiona na mumlibe dhahabu yake kabati fenti ngotuka utamavuka je walipe mumlatize hazia mumlatiza sijuria o anahe nge obligado ero mapesa na ndugu zinji mdudi mpua wandu Facebook wanti yangu wala pizao ataba sanja la pizza share side ya mwizi abongo tukanza jirende mwizi amadaye yabo ngari parao bana ekakujashi abonga mkauso emrumaho Dr. Al-Arif Sayyid Hassan na bikana conseiller emrumshaha ho mtukufu umwambiye ya ukana emdaze wa hibiwa na ngo juo edhulma ngo juo khatari ya riba ngo juo mdia tinzwa twamaya ngo juo ndongo odiro wa hizo ngozini pare mrumshaha wa tartibu ngo juo ya ukana bainge nduka ulwanifi shamia mtu abeza kweli ya uka nyumeni banu rikana mahadisi haruma omjwa mitami ule haruma internet sina mahadisi liko hadisi basi tamba ukana ngarifanya hasi yino ya zala mitami huli uwo mbaba ya umzata mitami huli uwo ya lola mitami huli au ya lola ni mitami huli
abo wongo wazwa mitamihudi mwana wazali ekalola mitamihudi ngamdo utomaza kwa bo mitamihudi na isabiyan handola shamba bahe nezi hahe iyo yaho dunga azali sho mji kamili wa mitamihudi siti azali abo mdo atiribali endali ho azali keri jiwashi pare ya hatu yabonge lazimu hiyo wa mitamihudi do wake yabo shakari na ujifanyie pare ya hatu riulilia mwana hatu mwana nyasi zuki watu notable wa hatu majori wa hatu mutui yaredo amamba ilitwa na mana halafu mjemo de mwarango wa muwa mjemdo zina abonga manzo mte problem wakati yo al-arif samahani al-amin Said Hassan hani para interefona komori miti do paro hiyo ndo gani para komori tijusa li hadisi rielewana tiziya mahadisi rielewana tiaste bomozo tu mujuzi mzee wa hangu mjomba hangu gaga hani para hani makinisho basi omozo tumu ti undumwe de mrengo mji mjamkati na protokoli nafata Fatima mwana wazali kama nzike weija ujau ha protokoli mbire bala mkanza mdi blesse mkanza mdi posho mkanza mdi dharau wandu wangu hungu ngo na utirongoa abuga muhambiyo doktor al-Arif Said Hassan gawe hu shakabati mdure rogo bani tsojuru eleze mdu mshaho tartibu yatinjie haruma problem yatijitar ma problem wenye dhahabu hiba haina mndu yarenge dhahabu yinu haina mndu saidiyo haina mndu yanjia ulapizwe fami yinu nae katujua ezendogo zilandabinga zendonda wasoma uzindu ekawa njia wandu walapiza bure eka unu itiodo anzo ufanye duwa yinu iwane nao iwangamize ekanga bo wadhulumu na usaidiyo wadhulumu ne wakazondabo ne walapizo bure duwa yinu esharisha Mwenyezi Mungu neshiwaendelee besengo ajo wombe duwa yinu mfumne mdatu jamba kajalaho yabo wantu ya saidi re yarenge dhahabu ya wantu ya dhulumu mtazewe dhahabu ya hene mwana re usaidiyo au kabo wonge hamadai الرسول صلى الله عليه وسلم هم بوكانا من أعان على معصية جو سيدي معصي ولو بشطر كلمة بينك كلمة كان شريك الله والرسول قال أيضا انتمها باتنا من اشترى سرقة إن يهولا بين يهيبا وهو يعلم أنها سرقة نايقو جو كما يهيبا فهو شريك أبو ومجي عمداي أبو جو سيدي مجي كوكا مجي kujajibiwa condamner punir sanctionner ou résoudre problème Changanzo jouer ike meki kutwanza wala wemba hindu no tu es d'accord tu as signé tu as reconnu que wahiba edhahabu ya hemzazawi ya baba sayinu wanzo ubire bavuni mdwamba geurini ke facture wandu kumeza heshima wandu 20 mdwabe hambere wanashobwa na harusi yabo mwanzo wandu waweni mdeda ta facture pa mkono rilona ma 20 wanzo endesha taho jo yereo kashila shirengo haruma mdiandalo la hale kashinu shibabwa inukado zitanganywa pia zibesho gabo ngo facture ndazibi no ili dhahabu ya ndo wito urambie ngo towe dhahabu kututo wanguni hwambie we mndu mahe hatartibu borongoza nao kiwanda ume basi swando pula nashe shasi wando udahi hakihatu hakangari unao zijiri kakabati mahakama komora bonga manzo mfufulie banga ni karibu nezi na dua ul madlum nyo afikiruka nyo ndo dini oka tikada mina zuki wangu Muhammad Said Hassan eze famina zuzo ntipi ya wode mduma wela arifu wauti mavonje mtuzi ya uti de makawakibu wawandu wasoma wawandu wastaarabu wawandu wakawlazimike mamultazimine kanga mwana ukanga nyina ezi ngamanzo mdirari ngamtodo lalamo siwa shawa ya dhulumiwa kana ulala siwa shasinga joka ne haki hatu ngejo ro swale uswa maudu shaba ngojimenyo parce que kablazimu si uone makafiri wazungu wanu ekimrafanya mna mwendro wanrongo yohamba je suis navré désolé de la part de telle compagnie yo il représente ndujilejeza ili upuwe ula dhulumiwa utungu shambati hibiwa dhahabu ya ada kamili ya jembe nguitaho wa anta aidan ya ustad Muhammad Baruf
mdiati hibi wa dhahabu ya lolo ya da kamila jambe kuitaho mje mtu mzungu saa tamu mdanganyize banumjwa kanga mtu kanza mumdatise hasi au bango mbenzao ya bora habo maudo hapo alafu lolo msubuti manti ya baro mdo wanzo factory ya dhahabu ya mdia lolo 2000 ya jahate de dhahabu ya 2016 ola lolo 2000 dhahabu ya yanti 2016 hapo mirenge kamtube za mataha au ma manu proposer les solutions que comme tina solution shabunga mdo mataha ya mavuka wa dunia pia mahule hiyo kama mahakama mimi fakara mtoka yuko chini mahakama minja tukana kadhi ya hiyo ni time mndui hiyo ya fanya mahakama mimi chanda mimi Allah ikena tukana kadhi ya hiyo nta ya avoka ndongo mimi ewongo darende basi ya balikanza rumbi inuri sala ntiti boda ila ngotsa wo wangari ondwa hiyo dhahabu yinu au banu ngo wajuo au mkada wenao au ngo libwe mwanamsho dhahabu yahe usanctionewa uwarenge mishahara hao urejeze dhahabu ikayaudu ya hibwa haina utobakia ya juo utufanya mwendre ya betizi ikeleso ngo nikoleso usovele shirika la meki au ngo saidiwa wezi wao ikekutwanza dhahabu inu itolwa unewa tahe maavoka avoka ngujwa mbere kuhindi avoka ngujwa mbere kuhindi bainge urenge maavoka majana shenda ngwajwa mbere kuhindi amantuni elewe maavoka watuka urengwa ni meki ekawa maisilamu watuka watu msaidieni ni mtu hata dhahabu ajaitaka tuiona ngiabo maavoka nyongo mbarengo wajwarende wajwado amba Canada mwambia sa factory akaja par sa factory parce que 2001 les du calibre ali tombe faillite comme tu ka yu en faire 2008 ibanda bajiri faillite armo ule mego kamidi wenji waba wanataba sanga bamaruka menji ondo tombe en faillite ondo surmeno ondo tuamu wejile journée jonte pia matalan ngabo kamsubutio mwambe mndu ya dola 2001 ndia sa factory za dhahabu ya 2001 ya mwereniso yo ndio subutio bo madame Laila directrice ya kaulazimu udaze banu cyo kaulazimu wallahi tukabulazimu nongone ulisami utizitoye bahanu bazara kamba siya jo pashia ndia tsaida yahe ya pashia bire hiendeza rimtsahe sama shanga mazo trene kama mazo mlepese abasanga muziso factory ngwazo yaje akatonde factory abukartuliva na witsa usawanti yabanu msawanti yabanu yokana ukubali yokana bwahiba dhahabu hiba kamchiwana wewe ndo asanti hawawe na magaliba nwambabi maranzi nikauseja. Après l'analyse de la documentation, nous avons acquis la conviction que nous n'avons pas retiré le gage malgré la date floue. Et nous allons poursuivre les recherches. Ça, des phrases, Ivan. Nous allons poursuivre les recherches. Gioflou sauf. À la fois, Moussizoni, Mwebarua, ou Moussizoni, Mwebarua, ça, y nous. Ega mwanao ndomeki na mnike mwenye tabia hendesa mdransi kwa jozi sa facture hiyo kana enu mwihulu nda hobe enu yandrabo wini ya kweli aba sake tuone kama nzoma bero kwenda mjemdo sa facture abas ebo matuzi so katima kanza mrenge alafu basa enu ngozi so enda sa facture ebani ga mauti mkomor ekutijo kana ko moreke mdo alola ola saidi nambera shaba ola saidi mnaipini hula ola saidi wachao alafu le longo joro zisa kana enda sa facture ka ni karibu na ila na mwabia ila ya beza résoudre problème yenu hamsoma au hakila au hikma itijomtar ma problème hatufahi hitima da yenu au wandu hibeta habu yenu ni wakaribu na ila directrice wa hemeki hatartibu na résoudre problème kwa toto video zinu ya tuyoja fuhadu wa bakari na ujibiwa nekeneza rihunda na nyaso ula wa hafa wa sawa fungu mdata jare mwazi ula wa hafu babanu kwa mtoto urige mavuka wao wajua mikalizi non on peut pas payer parce qu'on n'a pas vu de facture chaque jour zakana inu 2001 eula gulo emana mshwahe wo gutowo mbahindu kadha eke emala haba sa yatsambali yapi eke mwana mshwahe au mjomba he ola towaja mndu mshahe mwanya nya towaja ni mshaga litanganya pia mide leva Holanda ni mide jauja ngaizo pia ni bala uparonere ya unere facture bala unere ya ikowa unere facture bala unere ya mbere ya heshima unere facture kamtwera ka woula aba yo cinema kamtwera ka yondo go ngetungo urediklize wangu ukafacture ya 2001 ya mashuhuli
inde avertissement ya mwiso rahamo jare mwadua yabunga mparo niwo wa karibu wa directrice wa hemeki ya moroni na mpare kanga bo maconseiller ba niyo kana kaba kutoa maconseiller e kanga bo mavoka ba de konwa zwa le ba hindu ba inge haramu shanyi mavoka mtoka ule ngwa nemeki amwabioni e kanga mazomle shaharamu na mle wa innama taakuluna fi butunikum nara wodo mtu jahannama do mudao shawi mwanamshe wallahi engatwa jaihu hajamba tianti da buntu yona na eka jaka edari dunge ana mlege wo bagwa jamwa de dizo mkwanza na mtu magobani na mtsaimba ndo mumnike yale bagwa ajaye namna mgu ya hanza shamkubali mwita mta sama haziyara antigarjo iliba banu uja alafu hapa sema kama mtu toni sekaka nyina ezi kanyina mavoka ekili hajo libe avoka 2000 euro nyinga mtu mliba 5000 euro yambe ya boko tuna kirishindo na kairirizie izo nizo mtu mjue hapa sawa izo nizo mtu mjue basi nyima avoka mtu kaurangwana meki edhabu inu hiba ni wando haziomeki edo maana hakubali tifurahi we ya para ya hadisi dainu wandwana abasa mjanga manzo mturne abasanga manzo mturne wallahi billahi kam tojojitwa rahunu duniani ra akhira namnike mwenye tabia hedeza namnike mwenye tabia hedeza babanu mimi wandu ntsowa kwa watolo hazini hata mnyezi Mungu ndo nikeda ula hakibanu wao ngarijuka hanza warejezo mu hazini hao bakwa jafanya faute professionnelle kwa jasisa zaha o wandu watoli bagejula zimu walipo o wandu warendo zirewe nezinu bure gejula zimwe enti iwarenge daraki parce que enti de yarenga makuloshari mavoyu masofaji wa wavaza wa wanika mizinga izo ndizo kansari mwambieni ya taratibu abange watukufu izo namwambia waoni banu hataratibu na mrongoze edo amana wa hemeki directrice hataratibu mimi mtoto toze video zinu question lisaka sunnos wallahi ngam mtoto zizima pia mais attention ekewe mrumhule utina bahindu o haunga bo wezi hawa kamada mbango dafanya treatment haurejea jambe dhabu yake tuone valenda bya kamrumzaze aina mndu yatimizima mengo mirandero ya tadhabu au yapasha utamanga na mtunde parce que ezo ngongi zotiru hai banugo chao bala wala miumjua bala wala nduzatu bala wala chao nduzangu wallahi si paroka dami na mjomba hangu wakamdu ndo bonde samdu basi ndo bonde semdu hata renge mjomba hangu ilamba ebo mzentoda to ushahada bala ajahamdo gozala fuija mahakama ro jangu atunda wabala tishe mjomba wangu wala kwanzo zoko lijo tabe izo ndabo yonga mimtiti wallahi bila samba izo ndabo wataka umrogoza banuka jambe namna hiyo corruption inu na mkerabi wallahi la ndim zeno gozo sijiri tikada mina manama uparo bote muikoni awela mitamihudi hadoba izameterina zindu daena mundu tijibala msalimani hambutiji hende hamparisa o la plage wam détourner zemalizo basi amparisa e plage yamata zambali ajoda hono ndo atabala kwanzo atezi zingi tambashe o imndu ya hibi ya wandu kana mtu anaenda za hina mjie bandanti parce que kabati garanti o ya mtahara nti farata ta lelo de amparisa bana abona henti abunge abo hatartibu sike wale oliyo ndizo ramba jana lubone sayo ukana na rikera hadi hatartibu mwanamsho hatu mtukufu Madame la directrice, le mec de Moroni, résoudre ce problème par intelligence, par capacité, hikma, hatartibu, haura Mwenyezi Mungu. Sahadala walahi etabia jirinu, haakili, hafahamwe, hikma, haura Mwenyezi Mungu. Utitongeze onde hure mwadu wada ono ndo hibe dhahabu yinu ne mavoka wanzo waje wasaidie be mwana mshewoi 100% ahibiwe dhahabu yahe guitaho basi apuna mumike dhahabu yahe ndesa neke nabo mamlatizo wakati neke nabo mafanya ndongo bokokezi jalazimu au kamkamba abwe mzaze olango ndo hafe e bana utoka wanti badhabu ke mrum baba mzaze abunga mtu kwamba enda mtu urudi izo ndizo mombele ya mtu wala kwa shambro wala ba atakareje yota Mwenyezi Mungu amrejee.
kena wana ne directrice eke directrice katusaidia sheka ngusaidiwe dwalimu woi kwa twanza wanike edo amana waka mruba no hibe dhahabu directrice en Paris ya bongo fungwa ya msanctione ya rengeze mali ya libe mwenye dhahabu basi sheka ngwanzu ya mkuvre halafu mwenye dhahabu yake kaniko haki yahe ha angafikiri Mwenyezi Mungu lindaba Mwenyezi Mungu lintidaba witi kope wa hatu witi ويجوا بيا رزاتاي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ويدارون بويد وجوه إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون j'ai pas fait l'erreur avant de solution ni puni sur wazifan sauf si je suis complice ou sauf si c'est moi qui ai fait l'erreur mais je sais pas comment une directrice ne veut pas payer l'or que sa banque a volé. Aka inu dhahabu ya hiba ushirikaniani. Yabo itowe winiko weni c'est fini. Shaja anarishie zila zeni zamba ubeidi baingene lori elewana. Diwo ni wasaida ya mjarada ngula piso. Ni ude balanga bo relation za wandu. Bani mnati watu tiba bya kana bade batimbi mahundo mnati watu mtiti. Mnati watu yo mtiti. Kabati ujoshinda bile zingiri jawo. Vanu ngabo wandu wambokane ke uchakomori ngojofungwa waharaye wallahi bilahi eketiro kangarisi hao lijokana 100% ngadola to yazali enza eketifia faransa hizo zangu jawafia faransa ekatifia mahala hizo zangu acha watu jawafia hondochi est-ce que il faut même quand on comme sinon par exemple comme riba et kama on se comme ntiparo jorongo et kama on se comme ntiparo jorongo baika irin ntiparo johenda shezi jojiri naga jomba tijo katika mahakama abonyi maavoka watu mweda masoma engenyi wanadamu mlona akili mlona hikima mrao Mwenyezi Mungu mjomba madam ngasindanyisha hanza risipulwa shauri tire mazindu risisaidie kairiri taheta habu yinu mwanamshe woi yatinzwa bia endea ni endera hule dhahabu ya irenge endezahe mjempini so o andu wa hibe dhahabu yinu bas c'est facile comme bonjour na mtinze bia mwanamshe endea taheta dhahabu yahe abasa katuta hata enero na mumnike dhahabu yahe basi sasa inuinde dhahabu yahe kama mdunu bainge dinari samba juzi zikauswaliza mwananyasi almarhumu shimeji wangu mwananya Muhammad Shaehwa Muriba umjilimbeni Mwenyezi Mungu atomre hemu wafu hatu wandu wao basi mwananya fariki tikamswaliza samba yeye wengine na mwana samba yeye ngasiola pitale unwanu ngaswaliza mbaba Mwenyezi Mungu atomre hemu ya mufirlie kama baba ho hadulumu wandu kamjaili ba ijomzi yake kene mbeboni abunga rero mvuza bure ba emana nakubali ni mswali yao ndabo yakauswali shati uzise mwanyanya nga uswili ukaka uswali wallahi anabi ukaka uswali haka multazim yodi mana nakubali ni mswali zembaba hao ngojuo kamba ba wakanadene kaka na dene ke bidiyo wilibe ba dinari au dirhamu nzima izi amduka tata mbeboni libya mbaba au mrenti ezalunga wabo izo za hao daona tima biazo akanja kaanza solibala ende ya dore mwazikato okaburini ifumdi kabisa kweli ndio nakauja ni Zambia ukana maudu undoshao ekeri parisa uka madame Laila la directrice kutsuhanza ikaya wede dhamana wanuo karja huona shawede dhamana wa hili shirika limo wanzo ukuvre o wandu wahibeta habu yinu wanzo urenge mavoka wanu wende watenkalizi wadouzisa facture za dhahabu nawe mkomori ngoenshi komori ngojoka mdulo la komori wanashwa bwana harusi wanashwa bibi harusi wanashwa aina mdu bala ambaye ndo ataha mnika asaende ihulwa Dubai hawi ihulwa Jida hawu wandu wafusa no bwana Athumani wandu watanganya pia hawu mdu haono ya tola mnada hula au mdu dati no ambaye ndo rahani hula warenge pia watanganya kakutuona iyo shalelo 2021 ngwanzo jo uzise banda makubali ya uketabu effectivement ihibwa ngwanzo jo uzise facture ya mbere za heshima na idalia na indeni zanzi 2000 auza hula 2019 baneke shuli fanywa 2020 ay 2000 apo fasira bozi nduzo zihulwa 2019
1999 au 98 au 96 ya dhahabu hiyo. Ngabo ngofikiria hapa sanga tuko tasa facture za dhahabu ya hula 1996 au 97 98 pour un mariage qui a eu lieu en 2000. Ils ont dit au wanzao comme ça dhahabu hapa sanga manzo ikama mdizingama gari tu zingama ngari tu sasa facture wa uleze mbere za heshima. Abaina mtati ya paroere ya mtukada heshima usiku alora na mbali yeze ndizo mtu. Iyo ndio wanzo kufanya. Yabo mtukufu الدكتور سيد العارف سيد حسن ومنا صح rongozem rumsha yatijiti harma problemu yatijorema adunwa bakari na ujibiwa ya résoudre problemu namna bidi résoudrewa yarense mavoka de mavoka kwa jaka abo kyabo ngodo yawambiye kana na wawatsa ndoko za makri no ili wale mbahindu mimi wangu anzo amale mazarifu au hamadu ndo ko uzazela buji huno keba wasitsa hamaji ndo wahezela buji ndo ko ndamba hindu e corona o ndo ko fanyeze ze jana za ndo ko ndamba hindu haku awe mavuka bao ekeba nje msajaja na mje waone engendo bimo wamba edarenge avoka abo avoka jo ndamba hindu ndambe mo wamba balaka mwade mo wamba balaka taka uju bale mndu mshanda tenda mtafurishete wajenda utungenda bwambe abate serikali wajua ndambe kana no bapale ulaka na chao no ili watire konese sabari wao avoka wakati ukamba mndu yala binadamu bora de utomlipa de utomhula ntsonda daili baba lati wala hafu shenda mbebale da jaji to pareni ajiwa inwazi ya ajabu avoka unu shamguna risitiri shema avoka maisilamu wa kweli ilazimu mwambie ukana no madame la directrice Christian yoni sokwa kweli mzaliwa yahibiwa kairi senderi jipasheo kairenda ngaleba lintila aho ngabo mapesa menji miarengao ngabo assurance inji ngabo garantie inji endare goni kemzade uo elia dhahabu yahe mwende mamulie dhahabu yahe yarenge nzahe basi jemja mlatiza wakati abonga mchuko njeza plus ezentuke zenjeza plus abonga mjenjeza or ma problem plus ingejoka nza yonese kana ngo couvre wedzi abonga ingejoka kwa mago couvre wedzi abonge na la chetwani madame Laila la directrice na mshohato mtukufu dau kana baraka uangalie oandu wahibe dhahabu yenu uwabohe mishahara hau wafunge hau watoe hazini uangalie assurance ne garanti mnike mwana msheoi au mdungane naye mwede Dubai yende atungue dhahabu yahe endezahe eka mjini kama mji basi shamtende mwede maga mdogo mavoka na udo uzisa makiritasi ya 2001 na nos années 90 babu fasira bongo couvre o wedi warende zitendo hizo na siri laha aina wanzo ya ngo ikabu ya yinu na tundendo ya tijofa hafati bo wenye dhahabu yinu wa decide emfumne ukangwa ndo ombedu emdi arenge dhahabu ya hao ne usaidi wa dhulumu parce que baba sayinu ujoka unjia katwamba na mwanike na mzie mti dhulumu shango ndo ya saidi ukana enda bakuja dhulumi wa enda hizo dhahabu enda baya alama pipa enda ila shaba wajo ombedu uka kanga bomdo yanzo wa dhulumu Mwenyezi Mungu yao rahamu jarenge dhahabu nyide majozi sa facture einu kuja hii babo einu wirondo da huyu oyalo lo hada eze cassette teze ze cds haina mdu boko ha hunda na msiba hamada unu na mdijuzi babanu nizonda boka dai wa h Allah yake dai wa h haina mdu hundana na msiba hamada unu na mdijuzi wandoke masirie kuna uto panti ba yiruba hanu ilibi yoto ambacha nirudi nishukuria mara yasa ya ubeidi ya tahasamaha ohimba zewoi ka umza temro Mwenyezi Mungu timndri ya jojare nti timndro wa mogo ni mwandu wazulu wandu walone bazi nafasi za Mungu ya wabazo akotiro jaja wa renti wandu walo duniani pia watenda Exim Bank watuenda tiji big watuenda Roma Bank ndochi benu emhule emkaribu ya rengeta habu yinu na ilibe c'est fini hivi nikoni shena mnazilio zinu izo kazi rendo abonyi wa karibu ne directrice na mbeze mu mnaswihi ezo ngo zinu si jompasheo e kambu kujono na ezi kambu kujono na mvu mduto unda mwenza mvu hana o arabu ambalaka yaumuni ya dhalim aina mduge na mwiso abonge amde Mwenyezi Mungu mfanye upesi raha ejaka trotari majoamba mes
c'est mort. Parce que dans tous les cas, rahunu duniani ra akhira o wandu wa jungde haki hao. O wadhulumiyo maana hao. Hizo ndizo rakauza mbali ukaka basi globali. Mwamwe bazo wangamia wandu wafohagiza. Kabati maji wandu waela. Kabati mafura. Kabati hazi. Kabati mabawa. Kabati connexion. Atipari kabati lapitali. Omsomo uranganyiha. Wandu ya some kweli ngu pashwendo bonze. Wandu ya ziro au kweli ngu pashwendo bonze. Wandu ya wemba ngu pashwendo bonze. Zenongo zontipia. Shawa komori. Si rambanga wa emergency. Iyo de mimo hatuna ridoro rejeza. Aramba riti paro jorejeza amba yendo kati emergency. Abunge abunga rjoka zabanu watukufu. Sonti pia bo mwana mtukufu ujo mhifadhini banyu hanyo tipia ngari mshukuria oni rika harumwe manifuti haleban rimjuliza ni watukufu ya uka shukran merci ni wandu wika yao mkauja haruma ze manif emakatian o wazungu wamba donandone wamba okwa na mwanzani shawana intere waisangu hata hao wa Komori ni mafrike wa hadisi ba Emmanuel Macron wanzo yende aruma ze vote katwanza remwe ya mzimba pale ja Sarkozy katwanza remwe ya mzimba pale ja François Hollande wanzo ya bakimanda ya bili halafu abasa wanzo ri hadisi ende hata hando ngabondu ya waona imabango tuka president wajomba hatu wenche kengwa ukume basi warandaru waone yani makoro wa paroke dorse wamba ende bango tuka president lelo o wajangwa hata hao si wandu waheze manif na mjeri hadisi parce que il décide ngari mwambia unukari décide ya ukana ngari puniseu Emmanuel Macron rizamba sha elebeala barufu ezela arifu zenurdini mbaye zoma unoti pia ngamjo uzamba shizungu ya ukana à chaque fois vous chantez en disant nous sommes des pays amis. La France, notre première amie. C'est le discours de les amis de France, les amis de France. Mais, quelle relation, quelle amitié? Nous n'avons pas de l'eau potable. Nous n'avons pas d'électricité au XXIe siècle. Celui qui veut apprendre quelque chose de sérieux prend le vol pour aller à l'extérieur. C'est lui qui veut se traiter, se soigner. Il prend le vol. Pas d'emploi, c'est lui qui veut travailler, il se jette dans la mer pour aller chercher n'importe quel pays. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Et actuellement, les Arabes, jusqu'à maintenant, ils nous donnent date quelques moutons pendant le mois pèlerinage. Date quelques moutons. Ça va, c'est ça ce qui réunit nos relations avec l'Arabie Saoudite, l'Émirat. Mais secrètement, et on l'a su, on le dit, même si ça nous coûtera la vie, mais on le dit, qu'il y a surtout des armes pour nous tuer quand on veut révolter. Donc actuellement, Emmanuel Macron a peur parce qu'on va faire des pétitions. Et madame Amtoukoufou Younous Sassani, Hazone Salelo, ya ukangam Johom Parani, ya ukahuri négligé, ngari négligé oleo. Wamba ukwa na voti Macron, ya abo kekarja voti Macron si diaspora ya Komorinese diaspora sinroaji, basi ya abo Marine Le Pen gujohea. Hakuwa Faransa puri wa ukwanze gauche. Shabala uvoti wanu wajeni. Wajeni wa ikrazelo, wajeni wa negligelo. Lizone salelo. Idhan aqulu kama qultu liljamiati الدول العربية ما فائدة علاقتنا معكم? Quels sont les avantages ou les intérêts de nos relations? Des relations bilatérales, des relations. Nous sommes des amis pour nous donner quelques sacs du riz ou des dattes ou quelques moutons pour ne pas trop consommer et devenir comme ces moutons ou avoir la maladie goutte.
Non. نحن نريد الاحترام. علاقتنا بالاحترام والتبادل الثنائي. Des échanges. Vous prenez nos poissons dans l'océan Indien, dans nos mers. Qu'est-ce que vous nous donnez? Dites-nous qu'est-ce que vous nous donnez. Vous contrôlez les frontières, notre espace aérien. Qu'est-ce que vous nous donnez? 150 millions pour prendre au Mayotte. Où sont les aides que vous aidez les Comores? On n'a pas de l'eau. C'est la première chose que vous étiez censé d'aider les Comores. Monsieur Macron, avec tes collègues qui t'ont précédé. D'électricité. Personne n'ose aller faire des marchés aux Comores parce qu'il n'a pas de garantie de l'électricité. Tu vois? Maintenant, il n'a pas de gasoil. L'éducation, zéro. La santé, zéro. Il n'y a rien du tout qui va dans notre pays. Avec ça, les Comores, monsieur l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur, laissez. Si vous ne voulez pas donner les visas, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. On construit nos hôpitaux. Même s'il y a quelqu'un qui veut faire du bien, vous venez, vous détruisez. Vous poussez des enfoirés, des voyous pour détruire nos relations avec ceux qui veulent nous aider. Mais on est avec vous, ça fait des centaines d'années. Toujours on souffre. Nos enfants se jettent dans les mers. On meurt dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'électricité. Après, on vient ici, vous nous insultez. Et quand il y a les élections, vous pensez, ah, il y a Mayotte. Macron est à Mayotte. On te jette des mois, ou je ne sais pas de quoi, et tu danses. Et vous allez jusqu'à prendre le Comorien. Mais après ça, vous nous négligez. Les Mahorais pêchent de poissons. C'est nous les poissons, Emmanuel Macron. Tu nous as manqué de respect. Et ça, c'est honteux d'un président qui était censé être élégant sur ses propos. Tu vas jusqu'à oser à nous insulter comme des poissons. On n'a pas oublié. Malheureusement, les réseaux sociaux sont là. Donc, tu ne vas pas maintenant nous dire, venez, on discute. Ça fait 3 ans. On est dans les places publiques de France. Maintenant, on dit, ok, on appelle solennellement tous les Comoriens qui ont des papiers à voter contre Macron. Ne pas voter Macron. S'il s'agit de voter Marine Le Pen, on le fera. On saura que c'est notre ennemi, mais il n'est pas hypocrite. Vous n'allez pas dire, Azali, tu dois respecter les 400 000, la diaspora. Or, au fond, tu ne fais que l'aider. Et tu prends ses opposants pour lui dire, prépare-toi, tu seras président. Prépare-toi, tu seras président. Je te donne un séjour. Tu restes là. Calme-toi. Il ne faut pas. Et eux, ils restent. Je serai président dans quelques jours. Je serai président dans quelques jours. Je serai président dans quelques... tous, ils sont comme ça. Au moins, je sors ce qui est au fond. فأحذر لأننا عرفنا من يحب القمريين من يحب جزر القمر. Attention aux pays arabes. Attention aux pays arabes. Ne transforme pas les îles Comores comme le Yémen. Ne transformez pas les îles Comores comme la Syrie. Ne transformez pas les îles Comores comme l'Irak. Ne transformez pas les îles Comores comme Palestine. أيا الدول العربية الذين تساعدون هذا المجرم السفاح القاتل عثمان غزال لا تحاولون جزر القمر مثل اليمن لا تحاولون جزر القمر مثل العراق لا تحاولون جزر القمر مثل سوريا. Éloignez-vous si vous ne pouvez rien faire pour le bien des Comoriens, éloignez-vous des îles Comores. Vous avez détruit vous-même le Yémen, la Syrie,
l'Irak, pour ne citer que cela. Donc, ne laissez pas pour venir aux Comores dire que vous aidez des moutons et des dates. On n'a pas besoin de vos moutons désormais. On n'a pas besoin de vos moutons. On est des avions, on est des bateaux, on est des hôpitaux, des choses sérieuses. Ce n'est pas de ça qu'au XXIe siècle, vous n'allez pas voyager avec quelques sacs de riz quand même. Ça, c'est de la méprise. La qillat al-adab. العالم يساعدون الطيارة والسفينة والمستشفيات وجامعات ومدارس وليس رز أو لحمة. إلى أين ذاهبين؟ لحم حتى الآن. Plus de 100 ans de relations, ça ne évolue jamais. Que des moutons et des dates. Que des moutons et des dates. والآن تساعدون أسلحة سريا. Maintenant, vous aidez secrètement des armes et vous faites des relations très dangereuses, des pactes très dangereux. Dès que Azali est dépassé, vous allez intervenir pour tuer le peuple, pour détruire notre pays. Non, je dois vous citer, même si vous allez me tuer, je suis prêt. Anafi diatun, keda mayit. Moi, dans tous les cas, c'est mort, moi. C'est pourquoi j'ose dire la vérité. Saoudiya, Al-Imarat, Al-Maghrib, Al-Tunis, اتركوا جزر القمر في أمنها واستقرارها بدل ما تسببون فوضى. Ne venez pas aux Comores pour détruire. Ne mettez pas le conflit dans notre pays. On n'avait rien, mais on était tranquille. Et la France aussi doit savoir que nous, les Comoriens, nous ne sommes pas comme nos vieux qui étaient ici, qui ne faisaient que des navigateurs. Ah ouais, navigateurs. Non, non, les Comoriens apprennent. En France, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, partout dans le monde, les Comoriens se trouvent. Et ils apprennent. Ils apprennent. Ils sont instruits. Ils sont des intellectuels, ils sont des cadres, on a des médecins, on a tout. Donc on n'est pas comme avant que balayer là. Non, ce n'est pas les Comoriens qui étaient là. Ça fait 100 ans. Non, non. Il faut oublier ça. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on veut le respect déjà. Si tu ne respectes pas Emmanuel Macron, voilà, attends 2022. Donc, il ne faut pas négliger. C'est notre tour. C'est notre occasion maintenant. C'est un jeune qui devait être là, être réélu comme Barack Obama, mais il a choisi. Donc, il a le choix. Soit il sera nommé après par ce petit criminel Azali, soit il le jette et il aura nos voix. وليس إيمانويل ماكرون فقط. أي دولة يساعد هذا الفاجر السفاح. هناك انتخابات يا مملكة العربية السعودية، هناك انتخابات للجامعة الدول العربية، هناك انتخابات للدول الإسلامية، منظمة العالمية الإسلامية. Il y aura des élections pour les pays arabes, il y aura des élections pour les pays musulmans, il y aura des élections pour les pays africains. Tout ça, les Comores est parmi. Et vous aurez besoin de nos voix. Si vous ne comprenez pas que 90 ou 95% des Comoriens sont contre ce petit dictateur que vous êtes en train de jouer avec nous, vous allez le regretter. Et voilà Emmanuel Macron. Tu nous as négligés pendant 3 ans, tu ne nous as jamais appelés. Tu as pensé que les cadres ou les présidents de ces partis qui n'ont pas pu se défendre lors de leurs élections, volés et détournés par Azali, mais tu viens maintenant nous chercher. Heureusement, nous tous, on est au courant que tu les appelais, tu seras président. Inch'Allah, préparez-vous. Je les connais tous.
Je les connais tous avec vos promesses. Vous avez manqué de respect aux Comoriens, M. Emmanuel Macron. Wa uhadhir, uqsim billahi, satandamu, ayyi hakimun yusa'idu hadha al-mujrim. La plupart de la diaspora ne pourront pas aller aux Comores puisqu'ils ont réclamé simplement la justice. Soit leur frère tué, soit leur frère emprisonné ou enfermé bêtement, soit leurs filles ou leurs enfants violés, soit ils ont réclamé leur droit de vivre, des hôpitaux. Vous êtes au courant qu'il n'y a pas de gasoil? Vous avez des ambassades. كلكم عندكم سفراء. لا التعليم، لا المياه، لا الكهرباء، لا الطب، لا الصحة، لا أي حاجة في جزر القمر يمشي على ما يرام. الكل في الفساد والإجرام، ومع ذلك تساعدون هذا المجرم. Donc les Arabes، أيها الدول العربية، أيتها الدول العربية، شعب جزر القمر لا يريد الآن خروفكم وتمركم. Nous ne voulons plus vos moutons et vos dattes. Il faut les manger. Manger, on n'a pas besoin des dattes et des moutons maintenant. Nous, on n'a pas besoin des dattes et des moutons. Les Comoriens, maintenant, ils ont rassasié des moutons. Ils ne veulent plus des moutons venant de l'Arabie Saoudite. Ils ne veulent plus du riz. Mangez votre riz, prenez vos moutons, votre date. Vous ne comprenez pas que maintenant, on aide des aides sérieuses. La France, si tu ne vas pas récupérer toutes les poissons qui sont dans l'océan Indien, et tu vas dire tu aides quoi? On n'a même pas de l'eau à boire ou à se laver. On n'a même pas d'électricité. Personne n'ose ouvrir une boutique parce qu'il n'aura pas du jus, parce qu'il n'aura pas d'électricité. Dès qu'on est malade, on va à Tanzanie. Maintenant, tu bloques Tanzanie. Respecte les Comoriens vont vous respecter. Si vous négligez les Comoriens, wallah, on vous jure que vous allez le regretter. Parce que vous préparez vos ennemis qui seront contre vous. On le dit en toutes les langues. Heureusement, on a des gens très instruits, comme je vous ai dit, qui traduisent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ressent. Donc, on est capable de faire des relations avec d'autres si tu ne le fais pas. Et attention, quelle que soit notre faiblesse, mais nous savons nos ennemis. Nous savons nos ennemis. Et nous savons nos amis. Voilà, c'est ça ce que j'ai voulu vous dire. Erisalaya homeki ngamdidole jawabu maudu hao shao. Erisalaya homeki ngamdidole jawabu maudu hao shao. Izo ndizo na kanzani zambeban. Yabo mwanamsho hatu, uende ujuona izo ujo kanza ufanye. Usaidio owahibie dhahabu yinu, uwakuvre, udouzi mafakturi na hindini. Haungo tinzobie, utowe mapesa ya uti yaho, ya uyomeki, owanduwa wahibi, walisansiye, urenge rekade retreti ya hao, rekade mshara hao. Utanganye dhahabu ya wandu ilivwa. Mwanamsho wende zahe, mzazi mwenye dhahabu, mkenti ne zahanyu hiyo mregleze problem zahanyu. Shekango do warenge mapesa wajolibio mwanamsho yondo matahe mavoka. Wajua dofanya sinema, wajo regrete, almuradio wenye dhahabu yinu, wamba kwa somo duwa, shele, ba ubisa mazamo ulaha, yaho wanduwa dhulume dhahabu yahao, no wasaidia wa dhulume dhahabu yahao. Paske, kwa dhulum, wajo iliba, aware mazindu, sha o wasaidi yao, no walapi zao, o wenye dhahabu yinu bure, o wenye dhahabu wamba kwa somo zindu, ikalazimu ni mlaheni, mbatijo wamba, wakwa jala hondo wafanya jau, izo namba no wenye dhahabu ni mwambieni, ezabaki, haya, fiamanillahi au mdengeza hoa Komori ufabeani harusi abo zabaki shondetisho hauta matilo bwenzamanyo zambano wa Komori.